Ka SACYM Zone 8 kala penlong ya ka zonal convention ka baningkong hanong ra Shillong haka khatway tarik kala lengkot ar pun riu. Watla kalong ka snat nyam ka padang lung. Henry kala yo penlong ya ka jingya kenduk lang ki samla jong ki santri ki parish ki bahab ha ka ni ka zone ki bakentop ya ka parish nong ra umpling nong mensong maupat bat mau pedang. Lapan shengan ya kani kajingya lang da kajing dan rengkat u padar Paul u Lincoln, padar Theophilus Sotun CSC, padar Francisco, padar Justin, kisistar RNDM, kisistar jangka Missionaries of Charity, kisistar VSDB, kisistar Holy Cross, urang bak balang ka Maulen Ray, kinong yalam jangki parish beper jangka zone 8, kinong syakot sengau bha bat ki pait ringet na ki parish beper. Hakani kesengi bakrau ya kamas pukut lapan mentar u padar Paul or Penro Lincoln. Habasam syikipat yunget ka ketien ublei u padar Paul Lincoln. Ulakran syapang ka baptisma. Bawat uji su u khun ublei u pediang ya ka baptisma. Haka jinglong khun benriu. Kenang ba unle ya ka mon ublei da ka mensiem ka bakut. Bat ngide ban bud ya ka nuksa jong uji su. Kumjuru u padar Paul ula besut haki kena samla ya ka jingkeli. Udai uji su na ka benta jongi. Haka no pais ngi ka gospel variety program kala pensyong syet di ki pait ringet da karwai ka siau ka put ka tem ka syat ka masti bat ki wei ki jaj jingle kemen. Lapun kup burom ru ya ki padar ki sestar bat ki katu kat ni ki nong syakot sngobha da ki dekot ka SACYM zone 8 Bud sa kajing manis sakramen ke Bashidham, bat kajing penhiar ya ka lama, kum kajing penkut no ya ka First Zonal Youth Convention ar Rio. Kinong ajing kran hakani kesngi ki kentup ya padar Theophilus Sotun, ki samla krau borlang Karbuki, Eugene P. Marbo, Ericton Melimpeda, Lurshai Marbo, ka Salvana Nongklau, bat uba Albert Nongrum. Lapan kut no ya kani kajing lang kisamla da kajing yarwa ya syat kemen para riunget bat kajing ai kublei markeliang. Kebenengkong jo Timotheus kanlang kebenengkong kan khar kebenengkong ka ang u Chris Jisu kajing kemen jungi. Kabadai ru ka thimu jungi hakade kasi ka pamenta. Nengkong nu siap kana ba keburam tentau kajing sungu ya ublai. Nakapta kajing ba bat kajing spon kajing iya jugu na kabenta jungi ubang ilala menyalum lang hakani kalempong kabenengkong jungi ki khon samla kum ka zone ka bathmai ka First Zonal Youth Convention Zone 8 haka katang jo ka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 8 ipnya soba ye kongsan jungi i former provincial jo ka Shillong Province SDB ifada Paul of Penro Lincoln iban saben bentaru hangi menta yang ni ka mas bukut ngipnya subharu ye ipari spirit jong ni ka nora parish ibalong ru i zona youth zona youth jong ka zone fada Theophilus Sotun ngipnya subharu ye assistant parish priest jong ni ka parish natang pini soba ya ki father ki brother ki sister ki bedalang rengkat bangi hakade ke step ke pemerintah ni pini soba ru ye istri PPC jong kani ka parish nangra ni pini soba ki nang ba balang ki sekretari balang jong ka balang sinong Maulen Ray kubju jong ka nangra ni pini soba ru ya ki president sekretari jong ka senjuk ki kentai bat ki nang ba jong ka zone 8 ngipnya sobaru ya ki isi memba joka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement ibadan lekat lang bangi hadir staf pemerintah ya kinau bikibat ibadan lang bangi ya ki choirs kumjuru ya ki delegates ngipnya sobaya pi ya ki long kemi ki long pa ki habarat ki ibadan lang kani kajika pemerintah batkan pange ya pi ki khon samla kani kasi kadai kasi ka bagapang na pata kajunga ba jompi habang ilala ba yelom hakani ka lempong kadai ka jikindu ka banengkong jungi ki ko samla jogani ka zone
kebatamai ke zone 8 to ai ba lemba kan ni ka mas bu ko nginyo kijing ai ba kijing ku na play bangan pai ngan bu parbol kijing man how try kan ra jingi uji stress ku play shabon Kakatengu kupa
Barukun barumen simbakui. Ka jing ye jong try jong yi Jesus Christ. Bar ka jing ye jong play. Lamba ka jing slug jong omen simbakui. Kendan ringkat pat pi baro. Kangu kedem you play try kan rat. Hagani kasngi crowd. Kasngi kaba ujisu uyo ia ke baptisma. Ai ku play yai var rangba mamju bapai ik samlai for Theo beranang hangni for Justin for Francisco eki reunion kentei wachin rang ki kena duan ke choir pi kilong kme kilong pa ki have berit but ki nong yalam hagasan perthair ke beranang hangni ya ki nong yalam jong kene ka zone ka bopra ha ka azda shalong kumjuru ya ki samla baro ka kublei kitbok kirwiang ya pisha ha ni ka jing kenu ka jong pi ha kini ki ars sngi bladap bam dari ka sngi ka bakadu kene ka jing kenu ka baningkong ha ka sin ka baningkong jong kene ka zone ka bopra ka ba pi pi kendu dengan duai kerpang ya pi bangai kubleru boy prakot sobai ngabun dan pi hagni ka step banterwai kini ka kenya ka krem kangu kadem bakerbo ju kerpang ru manai piat kindiat kesneng krau sibit akpo bama ngaitu kana banga batai ya ka tin ka jong play ti duai ru na kamda ki zone baper ki hinyo tuli ki zone ru ki beran menengaran mereka zone kebalai ngai jingkran hang tei lai lingkot nam da ka zone kebalai bakam jur ngong ki zone ki beran ringkat hang ning singi kum juru ki samna jong ka nong sain dices ki beran apo umdang boro ka ka dices ki dan umdang bakam do ka juai ba ki ru kanigin ko human ko para bje ka por ka ba mangi kilong mangi ki reuniam kireng do pi ki rangba ki long keme ki kirnikan tei boro sama kinarit boro bagin duai kerpange nam dagi kun sama hagani kapor bo play shisha un kerku kadro ki kun sama ki ba menta ki ban tei ka menta bagi ban pelong ya kalawai hadin hebut kadain ka ba upu Francis bakumju bela klano badu pu liu bakat sa wong kumjui ki sama ki dei ka ba menta kini ka menta bagi pelong Indonesia bantai ya kalawai teka takarau ni kapor ngin terwa yo berita kenrat ya kini ka ngu kedem ya kini ka kenya ka kriam kumju ya ka kerpar kerpon ka ba uhi unsus ngap ya kijing dawai jungi pat syuai kata tu kan nginya penko ila ka jong ka jingmur ka jing perkhat ila ka jong ka daunun ila ka mensiam bagi long ke babit sisya bantrua ya kini ka kenya ka kriam ha kini ka step min sige sipor ban kemiyet ila ka jong ka mensiam kum ki kun jong play kimadap dak pop ka sang kalai kilat katam guruna ka jing bukla beriu ha ka jing long bam janai jungi tungin pan ma nalau jong kupa ngapla Uplay waran bo waro unis nengi. Barang ba maaf na ki pop jungi on yala mingi syaka jing imbam jukut. Jungin ya duai. Bu ka jing tu jumpi ha kini kapor.
Gerbang yaki kun sama hagani ke jelaba Shillong gerbang yaki kun sama hagani ke zon Opera dua ini kebenta i Jasmine Carmon paling singka jengi yaki papang ke baistom hagi hospital bagi yang berper Naram naga jingsuk haka prathai. Ko play badan bo baro baim junam. Me blapan banas go pieng bau kris ulo kun beje jong me. Hadin kabab jasma jangu hakawa Jordan. Kad bau mensi mukui lahir halo jangu. Jo ai haki kun jong mi gerbang ini ki kun semna ki balum lang hang ni ya ki ba melakam ya ki bala pen khat mai da ka bado men sim ba kun ba kinya ne barbor ban long ki chu ya ki ba mi ngo phae na u try jong i Jesus Christ obay madu basin charing kapan mi ka julong kawai jong men sim ba kun Ublay junam la junam Kitab Isaya Hakmi usyakri jonga ya uba ngashan bor ubala jiet jonga ha uba kemensiam jonga kekemen ngalabu ya umensiam jonga ha u unwanra ya kejing bishar hok haki jait benrio Unam perta ni penjam lakasur ni un pensawa yaka hakilinti senkin ya ukha ubalakain unam kedia badyak usia syarak badang me ding berngut berngat unam penlim unwan lam da shisha yaka jingbishar hok unam kenran unam le ngya tad hadu ba ulapen skam yaka jingbishar hok haka perthai bad ki dawlanong ki angnut ya ka an jong u ngalong trai ngalakhot ya phi haka hok kason ngalabeten ya phi da ka ktien bad nga la sumar ya phi ngala ai ya phi kum ka jutang haki pai benriu kum ka jingsha ya ki jait benriu ban pen pat ya ki khmat ki pamatla ban pen lai ya ki koidi nak kebendi Badna kapatok po kendo yakitu kibasyong haka jingdum kaktin jong try
Thai gitu kisngi u Petrus u lastang ban kren u ong. Menta ngaso thu da shisha ba u blei u chule shiliang. Henry haman la ka jai ben riu ya u tao betiang burom ya u or ban le ya kabadei u long u ba apyang sobha ha u. Pitem kaktien mau pa shakipai Israel. Kabayalam ya kakubor babha jong ka jingsuk dao Jesus Christ. Ubalong utrai ya barwa. Kata kaktien ya kibala penpena hageleng ka Judea. Da kabasdang na Galilee hadien ka baptisma balayalap da u Yohanes. Kumno ublei upensle ya u Jesu na Nazareth da umensiem kuot bat kabor. Kumno ula let keleng uta lebha papedikot ya kitu paro kibalas sya banben ha uksuan. Namar ublei ula don ringkat bat Kaktien jong utrai. Putra yundon rengkat bat pi Kacing pule naga gospel bakwet kat kum ho Mateus Ha katagapor, u Jesu ulawan na Galilea sa ka-Jordan sa u Yohanes. Ban endo pinbaptis daw. U Yohanes onjen dalakakang ya u uong. Ngaking ngade bansa pinbaptis hame. Bad mepat mewan sanga. Henry u Jesu ula jubab ya u. Ya menta ye kan mat long kumne nama kumne ken kadai yangi pan pinur long ya kahok baru kumta o Yohanes o la menjur teo Jesu enala pen baptisyo o la me na bad hakmi la ple ya ki bneng bad o la yoi ya o mensim o ble o ba uhiar arsut kum kaparo bad uhiar halo jungu bad hakmi kasur kalawan na beneng kawang une ulong ukun bait junga yaw banga da snyohon ka gospel jung utray
Kesengi krau kabo play ula aingi ha kesengi. Kesengi kabo ukun jong play uyo ya ke baptisma. Kini kesengi kabo kerpange kabo mengi inya pusan. Bagre kini ketin kabo mengi ong Theo Fanny kabo play open pau yalade. Kau berikan uang memangang lawan segala partai na kebenta jumpi. Kini kindiat keba mangangan sepatai kindiat, ya kini kesengi keba kerpang, keba ngala keren ala patai minyak kindiat na kecing pulih. Na kitab Isaiah ngoipi latho henyau spas nam mensuat latho ya kini ke kitab keba kelendong saupuar keba mengingat ngau. Lala pip kubule na kelenong ke basau kendai bakum juru na kelenong ke ban ripuai kini kita lagi lightly kelenong kiba mangi reban sotu ya ke ba ublei ula bu ulamang yala ujung kun nadu ke basdang ba kumnu bu kun ju unwan sakri ke partai ban sat iki pop kisang jungi ban pelong biang ingi ki kon binong ki kon bijan ki kon dap kan thai dap senrang ki kon kita ki bajanai ki ba pura namar ba mangi ki kon benreu ngila ngop hakapop kasang mangi ki kon benreu ngila lek sha utau bomman sha utau dusman sha utau nong shun sha utau nong penjat sha utau nong penduk ya ka jing im kon play ki jongi na takrau kan mendakasi keba mangi ikan mau ya keba prophet Isaiah ula keren hangi tengok vi ke sam arpandai keba mangi dak ruai keba om ba ta kasur kabrai kejong ublehi bakal yai ban penkoi pen suba ya ke bat ya ke perthai keba lingba mensi mbokoi. Naru ke kitab Genesis kalnong kabaningkong la ong ba kumno ba mensim jong blay ulo wan ban yad ha ke pertai ha ke hau ba de hangta ken ba de mensim ken u balat hau ya ke pertai mensim jong blay katakin kama mangikasam at pandai ka kren yangi ha ke step Berkai kama pensusu bangia sengau na kas kam jengka pasal keba Lukas ulat ho ia kini dengba Petrus haba mensim buku lahir halo jengki pasal badai hang kata kapolkan keba ladap do mensim buku keba Petrus ukran sepang tau Jesus Christ Ulawan sang ni kepertai, ukon jauh play. Ulawan sang ni kepertai, bansa sitam. Ulawan sang ni kepertai, bansa yap. Ulawan sang ni kepertai, banjap ya kapop kasang, banjap ya ukso ukrai. Ujisu ulawan sang ni kepertai, ban ulamipat na kibayap, ban ang, ban manga ngadai ukon jauh play. Ngari utakan ubanajit jong blay. Ngari utakan ubakongu ya kaman jong blay upa. Ujisu ulasya pendan bram halau jong pa nama ukongu ya kaman jong pa ya kaman lajong. Takarau kan ulayeng saki ya ukpa. Kani kan kaba Petrus ukran dengi ha kacing pulih kaba ar kaba mangi yasngau nakikam jang kapasa nang tang yasngau pana gospel jang Matius kaba southly ki gospel Markus Matius Lukas bar Yohanes bar saungut kita ya kacing pulih bamtasi ba kumnu ba ujisu usya pen baptis kejingkeli ke ong hatu ujisu dan kam bansa pen baptis
ukun jong play kumno ula dan kamban ai baptism banyo baptisma mau balai dan kam kaya daw kaya mas ngau tunat bias ngau na gospel ka pamangi hinang sios ngau ni kentien jong Matius uang kumne nga keng ada iban sa pen baptis hami laong Yohanes baptis bat me pat me wan sanga Yohanes baptis ukran ha ujisu la juba me kentien ka pamantangan ring nangi sagi khon samna ya menta ikatman ya minta kaya kita kementa kebuji suang ngadai ukun benriu ya kementa ko kena samna ko long kme long pa pigi khun jong blai kemau ya kementa menta nga uji suang ngadai ukun benriu kani mentakan kawa manga ngalong ukun benriu na kata ngaran kam banyo ya ka baptisma ya mentahi nga kuaban peni pai ba manga ngadai ukun benriu bagi kun benriu kiriban pertubut yang kata ke jingkwa ban uji su ukwa yang iban ong bangiriban pertubut ya ujisu ban syak pensum pensai daka badau mensim bakoi tagaraw kay Yohanes loong hoy nga pen baptis pi tang daka henry utaban sawan hadin jenga on pen baptis pi daka badau mensim bakoi badaka ding katakan kaba Jisu wan cakap pertaikan ban set koi ban penbit penbiang sisaingi ban long kita biang kita kon kiba orang pi mana ki kon binong condition ki kon kiba koi kiba suba ban long kita ki kon play biang saisian Jisu ang menta pen baptis bangan pen iru sekipai ba bangadai ukon benriu kumangitip o Jisu di kon jong play berkunjung priu bolawan jangan pertai lingba kamaria testi kakme jongi kakme jongu berkakme jongiru ni kabamentagan kamangi ihap menyepusan hari kepor kebau Jisu ukwa yang iman peni kita kenuksa wabha ban lek syaka baptisma ban yo ya ka baptisma kenigin ka ba Jisu yo ya ka baptisma shuwa ba mau onsdang ya ta ka kam ka ba ubreu pa ulat mu yu ya ka egi ka ba pa ulat kwa yu ya ka egi ka ba pa ulat plan na ka banta ju kata ka shuwa ba onsdang ya kata ka ministry khat ni ka kam ba ka ba mau di ban le kakam jing pelai im yaki khun benreu nakakti jong boman nau soi nau dusman teu Jisu ulai bansha pensum pensai yerade ko men ko para biye hatu mangi belasha pensum pensai daka rau mensi mukoi hatu ngi im em kum u Jisu namar ka baptisma ka pelang yang i wei pat ukris ka wei pat ukris ngikot hakaktin Latin alta Christus wei pat ukris te hakata ka jirong jongi kum ki khon jong blai kum ki khon ki Kristan kiba siapan sum da ko umraw mensi mo ko hatu ngilong na em kumukris Jisu hakilais nam umi na kata ka jingong play ki jengu ulait ban yalap ya ka kubor ka babaha ulait ban le ki kampla
kibo brei ula ai ha u Jisu hari kata ke baptisma kan u kham ting kham rei shu kali ka por jeng u benda banyak hun banyak le ban job yau ka pop kesang ban job yau sui krei ban long kenrat na plengki kenrat baro ban long try na ki try baro katakin ke bo Jisu umi na katakan ulai ban yalap ulai ban yang saki yalau jong kupa tarau pipulina gospel jong Yohanes ka gospel jong Yohanes lelai sisu patai sisu singi sabang ke bo Jisu ong kumno ba unono ubai iyanga ui iyo kupa udan hanga tarau habang ngi pek iyo Jisu ngi iyo Jisu ngi iyo kupa yaki kam ki bau Jisu le baro kumukun dei ke jingle jong kupa dei ke jing temu ke jong kupa ke bau kupa ula kwa ilau jong kun bande ha kini ke perdei kumno ban im ha kini ke perdei kumno ban pelai im yaki wei yaki kun yaki bait jong yaki kun ban reu ban wan pai biang shau blei katakan ke jing ke ban mangi dem so turu hangi ba kumno ha ke baptismaru hangi ngi pen i ya ka jinglong kawai jong ka Trinity ha ka baptisma pen isya pen pau pai ba ya ka jinglong jong kawai jong ka Trinity ukpa ukun bat umensi mbakoi mendak si ka pau kendiang ba ya so ba hadin ba Jisu Paulu Yohanes baptis rapen baptis yu ka ulah mi nang ta bat umensi mukoi hakadur jeng kaparo ulah hiar hau Jisu kadak bopau syabar pakata kasur pagabawan na breng bong uni udai ukun baik jonga dosha skor yu kasur kabawan na breng kasur jeng kupa kumba uyone u Isaya ula kren ngopi nadu kitab kapa saup ar saup kundai ban repuai uni udai ukun be janga to jaskor yu ko hemen ko para be u Jesus Christ yanga u Jesus Christ yapi kata ke jingkeli ke bemanging habane pusan hakni por u Jesus Christ na ke benta jonga u Jesus Christ na ke benta jongpi kini ri ka kot ke bala thoi who is Jesus Christ for me kini ka kot bala tho da pun ki nong tho ki yebu lang hangi Dei Pope Benedict Bakat Reu Hakata ka Paul udanong Cardinal Joseph Ratzinger kabau jupap ya kene ke jingkali who is Christ for me u Jesus Christ na kabenta jonga u Cardinal Paul Joseph Ratzinger hakata ka Paul hadin sakala salong Pope Benedict Bakat Reu ujubab ikani ke jingkali uong uta uba hajan janga udai Jesus Christ the one who is very close to me is Jesus Christ uta ubaran hajan janga uta ubaran batnya dei Jesus Christ hoi la pulei ke jingtho jong Jong Pope Benedict Bakan Reu Jesus of Nazareth artli ki volume amtip kalangon preng jopi ba puri kata soba puri la fimla oi ke ba bechliu ba ke jing batai jong Pope Benedict Bakan Reu Jesus of Nazareth artli ki volume ke bamu ubatai sya yau Jesus hak imran kam manya batai kata baro hangni ke ke bamanga skwa ban ye tu ipi ko khna samla beje ke jingkli ke jongpi mamta si ngabu hakmat jongpi u Jesus Christ na ke benta janga pusan
kendiat ya kene uai Jesus Christ na kabanta janga ko kana sama beje ati pinan la kajong kejubab ka bang fi besa jubab uai Jesus Christ na kabanta janga kejingwan kejong pi nadu men si thoding menen si sajany bakar pang menta kasi ublay katni kisamla kidanang ni pire kisamla jong ka menta na kada kay haba mapi bitip u ai u Jesus Christ na ka benta jonga menta u dei way komala ai pi ban pusan ru ya ka phang kama kamat pusan kama pi pusan wala ai da kejelaba shalong kama shim nak siti jong u Timothy kal nang waning kong record iwei kabang ba u Jesus Christ udai ka jingkermen jonga denam dei khasam la denam dei u Jesus Christ udai ka jingkermen jonga hatu ko sama bije pikir menem how Jesus Christ niki pajong play baran hangni batlong kemi balong kpa pi kerang ba pi kikendai baran hangni hatu Jesus Christ wini ayam ke jingkerman haka jingim jonga simet ni udai ujing tu jingkerman haka jingim jonga lara biong bau Jesus Christ udai ka jingkerman jonga ko samla beje menta hi pidai balong ke sakhi jongu kai pin yang baik bat pin bat baik ya ka ai ka ji kai ke jongu ya ki hukum ki jongu bat kerpange ya ka ai ka ba ma pi klai ha ka sni baptisma Hakasni wala pensum pensat yangi iwei pa iwei daka umrau mensi mukoi hatung isyara em yo mensi mukoi wa pen ko boringi hatung isyara em bo mensi mukoi on ya lam yangi on petin yangi ni rang tieng ya kata kejinglong kestan Katolik kejungi ni rang don kata kejingtu jingkerman hakajing im jungi hatung idai I sisane em yau ni Jesus Christ ubadai jingkermen jong ka jing im kesan Katolik jungi ubadai ka jingkermen jong ka jing im jungi simet ka jing im ka jingkermen jungi ha ka ying kesam jungi kum si ying sam ka kmi bar kupa ki kmi ki pa bar ki khon ki khon bat hamman bat para hatu ngiran tak jingkerman nau ni kerman ke ai jong kani ka perthai kerpangai har ke juk jong kilat pathai kubor menta I kumata te lakam yau khun benriu kilat pathai kubor gra te lakam ya ki khun sama kerpang hakri ke juk ka menta hakri ke juk menta ko khun samla beje latte ala kam nakilat patai kubur kabang iktin nang wai kot kamas media ke internet Instagram Twitter WhatsApp telakam ke mobile ka telakam iba ke jinggram ka dah ke mobile ke jingim ka dah ke mobile ya lut na ke mobile kata ke jingim ke ba hakri ke juk ke ba menta ke ba ima hadu kata Haba ublay omdan jakasyu haka jingim gejongi Jesus Christ omdan syu omdai syu tau jingkerman ke jingim jongi namar balai kelat pathai kubor kala te lakam mengi kena samla beje maaf dengan kini jingkran ke bangakran berbor bangara berbor ini khun samla bah ka juk ke bamenta Carlo
Akotis Bukut. Carlo Akotis Bukut. Namtip kukun samla kangun aprang jumpi bala puli yu. Rakti kena samla bala puli jengim jeng Carlo Akotis. Rakti sesobha. Rakti kun samla bala puli Carlo Akotis. Na kini si hajar ngut ne ke pesan sepangot ai tang si pho nar pho ngut. Kena samla beje. Lara pili ki ba minta puli ya ke jingim jong Carlo Akotis. Udah kena samla. Hak juk ke pemerintah. Namar ye la kha hausam si aja kendai spa kendai puwai. Si haja kendai spa kendai puwai la kha yau Carlo sak karar tarik ubnai risau. Baru kelat hausam arjar riu. Tangkat san senam karta kabau Carlo Akotis uim hakani kejuk kabamenta. Ukinrat jong ke internet, ukinrat jong ke komputer. Ha karta kaba katway, ulang kinrat ya ke komputer. Ha karta kaba kat ar kat lai, ulang kinrat ya ke internet. Puli na ke YouTube Thawe Carlo Akotis labiang unsa batai yepi bakumno ong bangalong kenrat ya ke internet. Amba ke internet kalong kenrat yang amba ke komputer de laptop kalong kenrat yang u Carlo Akotis wong ngalong kenrat ngam syak bau dusman uksoy on penjat ya ke internet. Ngam ong bakala patay kubo kadai kebasniu. Ngam ong baki internet kadai kebasniu. Kababha ko kena samna beje. Nama Carlo Akotis ong kalong kababha. Ngalong kenrat yaka. Akam syak yak internet bakan long kenrat yanga. Baki eke ki jingsniu ki bami nakatu bakan bat yanga ong wong udah tang uji sukres ubalong kenrat yang Carlo Akotis wang kumno dari uji sukres ubalai ka jingkerman jenga nadara wang kini kentin ka Eucharis bukoi kadai ka lenti bak ka Eucharis bukoi kadai ka lenti bak bangan yalam sebeneng bangan long uri khoi hakarta kawakatsan hakani kejuk kebamdang oi pite arjan riu ngirang dan arjar arpusan de ke khatnyu tarik ubnai september ar hajar arpusan kebau pop liu bekat sau u kenti u sya ke jelong riu khoi bat hang tau hi wang bau Carlo Akotis bukoi udai unong yada jong ke internet udai unong yada jong ke mass media hak ke balang salonsar pitip ya kata uni kena samna uburang kita ke jingkermen ha ujisu nadu karta ke bahnyo uang akwa ban priang yau jisu handai upararang ba wong omlong pidang red ulej berbos akmi jengu lej semai ong yo parar penbor si parar bangakwa ban priang yo jisu mangait palat jau kakmi sisa harta kajing penbor jong Carlo hakata banyo ban upares pis lingba kajing bit na bishop uyo wan priang yo jisu man senyo priang niyo jisu hakata ka banyo man katayo u Carlo Akotis ulay ban plapop man katayo ulay ban plapop uang bangambit bangan priang yaw ni kon jong blay utray Jesus Christ bolong kenrat yang ngam kwa baka pop kan kamensim jeng akan jaklia
Ti sisi tan yo ulai ban priang ban pla ban man kasi ulai ban priang yo Jisu. Nama uang ka Eucharist kadai kata ka lenti ba ban yalam yang asya ka jinglong rekoi ban yalam ngasya peng. Pop pla la ka jingai hau Kristus Jisu. Kani kadai ka jingai jong ka barang ha kani ka jingai ken pidai ban pada pensan perang ba ialah kejong kejing im. Te pikan taj ya kapap banduk im kom ikun balai lo jong play. Pikan taj ya sultan ukpa jong kapap bat kejing syukur. Pikan taj ya kejing bi bat kejing kenya thala baro. Pingai hau play ukpa badan bo baro. Unang tau kabreng bakar kendau. Pingai hau Jesus Christ ukun ba marway jengu utrai jengi. Yau balakana kamare tasty lasana praya ulayap balatep yu ulami pat na kibayap bau syong menta hakamon jong kupang. Pingai hau mensi mukuj haka balang katolik bukuj haka jingas lok kiri kuj haka jing ma pikipop haka jimi pat kado maraka jing embam jukut. Kani kadai ke jingai jengi. Kani kadai ke jingai jong ka balang ngis ngau sorang ban playa ka ha u Kristus Jisu utrai jongi jing doai kerengai u play badap da ka jing i jengi ide ki khun jengu usngau berbor ya ki jing doai ki jing kerpa jing ki jing ur ki jing nam ko jing ko por to kai mentang nya pensngau katu kane ki jing kerpat jengi hang ni kapor. Kejubab jengi kelong, ngi kerpat yame kutrai. Ngi kerpat yame kutrai. Na kabenta kupa bako jengi, upo bliyo
Joy Dwai Gomen. Jingnya janga bajang pi kanlang bapriango na kamaru play paron bo baro. Do priangko try ke jinterwa belawan raga jingpen pau jong kun beje jong me bakata kebakirim ngai jong me kiterwa kan kelasha ke jingnya jong ta uba ke jing snei jangu ulaman ban sai khoi noi ki pop jangka pertai uba emba sinchar junam la junam o try on don brankad bar pi tu kente yala ki donu Jongi Dashisha kalong pasang hok bat kabadai kadai ti jongi baka jing panem nyangi haman laga po baka jakapan aingu aidam nyame ko kanrad ko kpa ko ko blai beren bo baro bat bam jikut namaraki kawa Jordan melapan pawe ka baptisma batmai daki daktishin baki kampala bakumta ka sur ka bawan na bring kan pen kiya ka jingai hakaktin jome ka ba sa bangi bat kumta mensi mubahir hakadur jong ka paro on pen itu bayau Chris usyakri jome lapan sle da ka priang jong ka jingkmen malapha ya ban yalap ya ka kubo babha hakibadu Banamar katarun kabe ki bojang kabneng ni yaj mani yami hangi apartei dagba perta junam sha kaburam jengmi Bakun
shisha milang baku kutroy katemai jong ka jingkuy baro namar katangi karpa jeme topen kuy pen kentang kini ke jintrwa jongi daba pa yo mensim jome kom jer halo jongki bakin kalalong yangi kamet barkasnam jong troy jongi o Jesus Christ Hakapor beladino ya ubdala kaman sngauba ula priang ya kajing shashicam ula shimyuk pura ba aingu yame ula kedia ya ubol ai halaki senran uong to shim batu bam kana kani pi baro namar kani kalong kamet janga ya kaba NIT na kabenta jompi ha kajur kam andala yapam ula shime ka khuri gaba ayu biang nyeme ula ai ka hala kisenran uong to shim batu di na kani pi baro namar kani galang ka khuri jong kasnam jonga jong ka jutang batmai bat bam jikut ya ka ba an penmi na ka benta jumpi bana ka benta ke bopon na ka benta ka jimap ya ki pop to le ya kani ban kin mau yang kajing maya jong kajing katangi bapin mentai ka jingya pa ka jimi pa jingu ngidrwa hame ko traya pu jong ka jingim bade ka kuri jong ka jingpenim ngida aingu aidam namam la nyongi ka babit banyang akmat jome barban sakri yame da ka bas ngauret ngikar pa dime bangi bayo banta kamet bagas namu Chris nginlong ba pinetli ka wei daw mensim bakoy Tokema kutura ya kabaran jome kabara priang khasat tolak kaperute bat penjana ya kha kajinge rainbow Leo Papa Kujongi Victor Bernal ki Bishop Pujongi bad barok ki lendo to kan maulem yakin men ki parasan rang bat kan thai ki balayotya da ka bakar men ya ka jingmi pat madia baro ki balakhlad no ha ka jing snei jongmi to priang yaki sa ka jing sai ka khmat jongmi to isnei yangi baro ngi karpad yami barang kat bat kamare thisati bo khoj ka kmi jong blai bo jose bo khoj korim jongka ki apostol bo khoj bat baro ki ro khoj ki balapan smu bha yami pateng la pateng ngin long ki babit bunyo bantalem ha ka jing yim bom jukut bat bangin yoro bat punon buram yami daw khon jongmi o Jesus Christ Daulam baru badau kandang mi blake pardon bor akajilong kawai jong men simba kuin baro kaburam bakajingiro junam la junam Kumbalau kumingi daw nong penembak kumalay kaingi dekaktin blay ngi nuod banang Kok pa jongi Topla
try ngi kerpa ko try na ki jings ni boro ha ka jings bon jome jo a jing suk jing san ngi ya kani ka partai bar khrang bara ka jing rap ka jings nai jome ngi lai bar bo na ka pop ngi yo jing da na ki jing jin ja baro kar bang na khmelan chi ya ka jing kermen ba khoi ba ka jingwan pa jong nong panem jongi o Jesus Christ Ko try Jesus Christ. Mil anga ki apostle jomi. Ka jingsuk ngai no bat pi ka jingsuk jonga nga ai pi. Wat pe si ki pokisang jong ka jingtrol pri jongi. Henry chu pe yak jingai bas kem jong ka balang jomi. Bara ka jing swon jomi chu ai ka. Ya ka jingsuk ba ka jingtli ka wei kat kum ka mon jomi. Mami wa im ba ba san siar junam la junam. Ka jingsuk utrai kan dan berbor ring kat bat pi. Tiadrwa kada ka jingsuk iwei highway pan. Jesus Christ, ukun lang brad jong brave wakino ki pop jong ka pertai. Sok mangi blakot saka jing kawai jong kun lang brad. May I request all the sisters and the Christ King brothers who kindly come forward to help for the distribution of communion. We need about 20 of you. Oh
Andalap saingi da kijin eyes go ba bakintang. Ngikir padret ya kajing snei jumi kutrai. Badak bashash kor hok yo kun baraka marway jumi. Ngin laban long ki kun jumi. Haka kateng baraka jing shisha. Dau kresu try jongi. Who try undan reng kad bat pi. Dem ke kri ben yo ke jing ku jong play ke jubab jong pi kalong amen. Do play badan bo baro. On ker ku pi ha ke jing snei jung. But on te pi ya ke jing start bapal la jem. Don pesai pi bar bo da ki kai jong ke jing ai. But on pelang ya pi ki bayai ne ki kam bakuin. John pen pai ki jing jam jong pi chau hi. But on kado happy ya kalenti jong ke jing suk bakaya jing spun. Barka jingker ku jong play badan bo baro ukpa baru kun baru mensim bakoi kan harapi barkan sabat pi junon te ya lesung kamas kalawai Sin ko kublai ket bok kerwiang ikun samla jeng kedi kesun pra kublai sibun ngangam la bendar garpi ngam her se sora pat mata nam ta koi ko mas pat te sai sin kublai sibun kublai nang kerku kedo ipi baro kublai sibun pangai ifratio ina lang kejing tak tilang Kublai sama. Ni aru kejing kublai na kabanta I Father Theophilus Soton ibadai I Zonal Youth Director jong ibat hakaju kapori ibadai I Parish Priest jong ka Saint Dominic Savio Parish Nongra iba nakapor siya kapor iba ayman si mengi kikun samla ha kejing tray kejongi kamtam na kabanta kajing job jong kene kasngi ko convention kublai shibon fada na kabanta kiki baro kijing aiman sim kajong pi tu blai nang kerku kerdo epi hakikam kijam jong pi hakajing jong pi bomana kasngi ni ai kublai ru ya ki fada napo missionaries of charity I fada Francisco Badru I fada Justin iba laidan rangkat lang bangi banang penpu penpiang shishu ya kene kasngi kabakrao jongi ni ai kublai ru ya ki kena duan tiba kejingdan kar kejungki kalanang penpu penpiang shishu ya kene kasngi ya ki koya kiba larwai pensau tenat bat kabalanang pensyong blai shishu ya kene kasngi kebakrao kejongi ki kun samla
Ini yang continue yang sibet mah. Sementara mau berkapur karena ayat. Ingin melakukan wai kambu tu bijingoi. Parish Malpat, hello! Hai. Parish Malpadang, hello! Parish Ompling, hello! Sakaendo, Parish Dong Minsang, hello! Parish Dongra, hello! Kena Samla Bara, hello! Tingin hilapay siya kano paisi hakabangin sedang no yung gospel variety program. Wah, tingin sa isdang no minta. Tiga janmit kano paisngi kabasuk bakamen ni baro iwe pa iwe. Dasi siya ngapit hangi na jurong kanu siya kalong kajingkamen kabakraw. Habang ay iyakikun samna. Baro ngila menyelum lang hakani kalumpung kabening kongdo jong kazun ka convention. Dasi siya ngu yu blay taray kendran. Lingba kinong ilam jong kazun kajungi. Hakabang ilala benyelum lang hakani ka jaga ka pementa. Te hakani ka janmit hakani ka no paisi ka pementa. Ngi pediang sngubhay pi baro syakani ka limpung kajungi. Daka jingkemen ka bakraw, baka mensim ka badak daka jingit. Ngi pediang sngubhay pi barok. Kamtam Father Theophilus Dun ibadai ZYD jungi. Father Francisco MC bidon lang bani hakani ka no paisni. Father Justin MC ki sisters baro ki bidon lang bani ki EC members na po ke SECYM Central Body ki EC members baro jong ke SECYM Zone Bapra but ki EC members jong ka parish but baro ki kena asamla. Tingin apoy siya kani ka por hakabangin sedang ya ka gospel variety program ka ngile kemen jungi ki kena sama jung ka zon. Okay, tika kerting junga kani samna sharing kanwan ngadi nani na po parish nong ra. Bat ka kerteng ni jonga kadai samna adu shampang shampru na parish maupat. Te ngasngu day haswa bangin sedang ini ko program dengan su mat pang kenyat kumnu ki program kenyat. Te hakaban ingkong ngin sayo ya
ka jing so shngan men sim ka jing don lang jong I zonal youth director jungi I father Theophilus Sotun Kubeshibun Padar ya ka jing kloi ka jong pi bandon bangi ha ka ni ka program no phai sngi ka jing don jong I father Francisco MC I father Justin ki sisters RNDM sisters, Holy Cross sisters, Missionary of Charity sisters. Ngen khapti na kamanta ka jingdan ka jongki, but kibay pade ki reunion ki brothers ki brabangi. Khamta mo phi ki para samla na ka ni ka zone 8 ka jungi. Kitab Joshua Arpusaw Khatsan Kaong. Mga bat ka yeng ka jonga ngen Shakri Yautrai. Dai haka shitarik jong ulber arhajar arhusan bala sha jiet ya ki sama jong ka SACYM zone 8 banlong ki nong trekam bapura jong ka zone 8 bro kaway but haka arpu artrek ujeliu arhajar arhusan la pin kombor bala pin khamti yingi ban bat yoniu shabi jong kani kajing ka samoy trekam jungi jong ka SACYM zone 8 bat ngadap da kajing sngongo bat kajing sngo kirpang ha kani gasngi ban yeng hakmat ka buram bakrau ka jong phi ha kani kajing lumlang ka budap jingkir khu ka convention ban ningkong jong ka SACYM zone pra kajing pin khre jungi yakani ka convention ka yakani ka sngi buram bakrau kalas dang da kajingya inti jo convention cross jong udin na convention nakaway ka parish shakaway ka parish hakaba shibon ba kisamla bat kilong yeng longsem kristan kilayo mat yakijing kurku bat yakijing ai kiba ublei ulat he sei ha kajing im kajungi kani kajing lom lang para samla kamdei tang kajing ya rakhes ngobha Henry, ketika jingpen kan mau yangi, bangilong, kipateng, kibala syakot, kipateng, kibala syakjir, bat syakot kerpan, bat sengap, ya kesur kejungu, bat ban im, nak kebenta ukris. Kakamram jungi kum kiparanong yalam, jong ka SACYM zone 8, ka longru, bangin
tebe jing shai lakhot yingi bangan long ki nong tebe jing shai hakini ki santali ki mombati kita ki mombati ki long ki mombati ki barhem shisha ken kan nong men song parish mau pat parish mau prang ompling bat nong ra parish ka jing tebe jing shai jungi kan dang yai puteng ngen dang yai puteng ya kan ka jing tebe jing shai jungi khnang ba uniu mombati ubarhem joki ki santali ki parish ki bahab haka SACYM zone pra kanang yai tin shai bat kanang yai phalang bani kong Timotheus sau khat ar wat ai ba nyau kori phi namar ba phidang samla Henry to long borobor kan nuksa jong ka jinge bat ka jing smur men sim hakiriu ngai kani ka khot nagaktian jong blay ka ai jing hikai yangi baka jinglong samla kam dei ka jingklot Henry ka dei ka jingkit khli ka jingkit khli banyalam ban pen iling baki kam actions ban pen iling baki jinglong babha ki jungi ban pen iling baka jingait baskem ka jungi haka jingya yanti jungi kum ki samla ngitep bangi kendo ya shibun ba ki jing e bat ni don lalaki jong ki jong kathong bat ki jing thmo Henry ngen la ban yo ma yakini ki jing angnut ki jongi tang la tang ibu ya ukres kumu plendo ha ka jing im ka jongi namar habangi shanya hau on ya lam lenti ya kalawe ka jongi bat on shanbor ya ki jing thmo ki jongi Johannes Khatsan, I have called you friends. Ngalakhot yipi paralok. Ka jingdon jung ni hangni hakani ka lempong kalong ba ni snap ya ka sur jung utrai. Namaru khot yangi kum uparlok jung o. Ukhot ru yangi bangen long ki nongra khubor ki messenger ki nongra khubor jung ka jing suk ki nongra khubor jung ka jing iai ki nongra khubor jung ka jingmen. But ki nongra khubor jong ka jinkermen hakani ka sngi ka bakraw nga kinturu yapi iway pa iway bangin KM bangin yang rasong haga jinglong men siyam jungi katinong way ang idiban ng spiritual growth haga jingim ka jungi ban shakri yau naka jingkaloid men siyam ban iya yau daka do nuot ka jungi ban iyang barobor daka jingay ka badon ng rim ko ki samla kum ka jing penkut hakani ka jingkran ka jonga ki samla jo ka Norman Song Parish ki samla jo ka Maupat Parish ki samla jo ka Mauplang Parish ki samla jo ka Ompling Parish ki samla jo ka Nongra Parish dongen yatali hak jingay ngin yat daka jing i bat ngin kintiyaw yaladi kum ki samla ki batiang burom yaw play Kublai Shibun, Mslam, SACYM Zone. Ka jangit, ka besuk, berkeban yapi baro, yaki samla baro juga ni ka Zone 8, yaki padar, ki reunion, ki brother, ki sister, ka yapi baro ki para samla. Ka kertek jungi kadai Holy Family Choir, ngide na po ka balang sinong tenring. Ka parish mau penang teng idap shisha de jingkemen bagi yo gani kalan bangin pen sngau habisia ya ka sur jingruai ki jungi na ka benta ka na ko burom ko kerteng ko ko ki jong tra Jesus Christ te ka kerteng jo jingruai ka bangin pen sngau api kadai ka jingi ble
Jong kan ni kazun, jong kan ni kasinat miam kabapra. Te hakabaningkong, habang ipet ya katay katim. Nataray pinayo bun ki jusembo perkap. Habe day bat katay katim na do kisngi ki basgam. Henry ngadan tangkat tu kan itali kimat bangin pasat lang bangin smotu kumbai presiden jungi ila ong haswa menemo bangin nang long kinong parat lenti. Ki banong bangin nong tebe yang memati jong ka jingshai ya ka jing im jungi. Ujisu long ka jingkermen kabor ha ka jing im jungi. Hikai ya ka ba minhen im ya ka ba minta bu jingkermen ya ka ba lashai. Ladapi diet ya ka jingkermen pin om babi mo pin om long kiba bakala la ne ka jingkermen kan om la ban long ka sudah. Ka jingkermen ka dei ka jingyoi ya ka jingshai wat habadon ka jingdum ka dei kam dei ka jingpho snio henre ka dei ru ka lenti jong ka jingpho snio ka jingkermen ka wanna utrai jisu haba ha ka por men step bai fada ila kelingi we jisu ha ka jingim haba ngapet chadrong akan mau ni ujisu ha ka jingim jonga udai ka jingkermen jonga mo ujisu ha ka jingim jonga udai ka jingkermen jonga kaperthei kala ban ashibun ki jing smobha ki jing kular men sim henry ujisu marwei ulong ka jingkermen kaba shisha bat kaba shirta kisamla ki badon badu jisu kimde kisamla ki badon marwei henry ki dei ka jingjong kabadon hapo amen sim jungi ujisu longru ka jingkermen ha ka jingim jungi kisamla mo ujisu longru ka jingkermen ha ka jingim jungi kisamla idon shibun ba ki jingkeli ki bangila ban keli haradi shimat henry kunno ngila ban smoltho ya kani dei ujisu unong yalam dei ujisu unong ai ya ka jingim kumba ha gospel jong uyo anes kalanong ka basipau ka dekat ka basipau ka ong ngalawan ba penyo ka jingim ka bapura
Kajingkermen kalaru ban pen kelai ya kajing im jungi. Kajingkermen kala ban pen kelai ya kajing im jungi. Shanya ha kajing izin ay jong ublay. Bat un sawanra yangi ya kajing kala na kajing long batlot sha kajing long baklan. U Agustin bakhuit u ong ya kani. Samla ba it. Pencelur ya la dia ban im ha kajingen. Pla ya lagi kam bapha ringkat ki jingduai itingi shimbenta haki kam mensian haki kam yalap bat haki kam le isin ay nang tau jisu ong dia utip ya ga jingle jungi ko para samla jisu utip ya ga jingle jungi namar jisu rawan syaka perthai ula im kong ubriu ula mat ya ga jingpen shoy ula syakentan nang ta ula don na gijing hele mensim usngo thu ya gijing e jonga ba jong phi ki samla menta gijing bom shngai gijing per ya khon persha ya kapom samla ken mau bangim long marwei henry ujisu usngo thu ya gijing hele jongi phai shu barabor Menta de unwan usilbanus bat u aspasius. Lajanmi benai thmai bat phim pat pinkre yaki kam ban buram yaki play jong kathma bat ujupita em kadang perkhat ladangan ne em balai namar ban pelong kum kini kisni bakrau dan kam pisa shibun henry menta ngadang tang khendiat bat kiriu ngai menta ki kem longshu ki bakluat mesin man ai kum menshua kani baro kadai na kadau kini ki kristan ki balawan yu kejat hagani krishnau hoot ken nadu ba utu unong tong dokha uba ki khot upetrus ulayu kejat hagani kari bun ba kibriu kila i no yala ki play ki diken jongi ban buat ya menta ninle kunoken wadlau pat syau la pha penyap bun naki ki pat kinang roi penban imat bakas nem jong kita ki bahasa penyap kilong penban kum usumbai babat banang seiso henry watla kataru menta ngadang penap kawe kasang kawa pat kirmen kan trekam u albinus ulakular banyarap lem yang ha kani kaliang kei mo kata nganya thu hasngap dan bawan syania dei mapi Alfrius hai dei manga ngala shumur step banwan syania syapi banra kawai ka khubor ngakermen pi om syukur yang olada pi tharai kumta khuble nganlet no sange pi wah demo uken bakentat yang kenyo pi ya thu se ka khubor ayu apshwa suki jai kaneshwa wat kuslai ya kata ngan sasiu bainong kapabiang ya pi kumba ngalakular hau albinius kumtaken ngaru ngalayo kijingtep kibatikna ba utarsisius ulalong kristan kisaki kidot bat kiba syai kedar kumkasni pila shi sendan ban tian bishar ya sya upatsya ban rai pendram ya bat pin sayolut ya kaspa ka phojo baro tu ai hang ni kloi suki kidot ang ni hapo dulu janga pen kloi marau kadai kasiti ba usistus ukpa ba khoi urang ba lingdo ki kristan syau tarsisius henry kalong ka baremdor bat ngam num ai tat hadu api gasio yanga yakab hajonga sim temen lalot us uba kersiang menuksoji syabas menta odom lachu nakikti jonga berkespa kahaja ju baro kenong no kijonga ha ya kata pensayoi wat tharai bangalong biet
Silvanus yang ini keren no yaki kumno nginle banyo kem no ya utar sesius Hirung nakadi kaliang pet satay yo donji kelumar te ulaong ukan rat jongpi Ulaong baulayo jingtip no kapabakut. Makandon kamas kerpang lasay syaban mi kasni. Haka krem kabadan hakisnong novastova sapang mingi lam satay. Mauru unlej Klempepken badula kerpabru yang banyatho lem yapi. Nasngausi shibun namar menta kamit ngan hapap pan apahara hadu pandaken I usyar. Seorang lem yau bangan sa yale kabala banwan tangshu lat kajing kerku na ukpa bakut kajing syarhem kajing kajing utu kena dia ujisu kumno sapang kipara kibasha set koidi kia keni kia nget skem hala kajing wat hakamat upat syaru kila jubab la kajing yap banya kabalen yau belai kumta upatsya ularai balasai kensabam hakim merat kipenban kikem hendai kidan tang kawe kajing terang kei mo kata banyo pediang ya kasakramen bakut shwa banyam kermen ublay un sapenhun ya kajing angnut jongki menta kapaha bangin yalet no shwan te balay masuk banit show aspasius kadur jung imay kawan pau haman kapor hakmat jonga ngayos ngobiang ya kitu kikentian kiba ilas neng yang shwaba indukun siam baju yayo Dengan mau berbuat bahagian penuh bersama kecil syai dan kunci syai tapi saya lagi dengan maaf maaf kunai ngalayan dat ya kiting seneng jopi haga jaka bansanya ha uding do ukris ngalayan lok penban tempat uas pasios uling do joki centel menang mania belai tau ngalayas selaru berpenyap ya utas ulok jonga Albinus balai bi krumar jimut kadne balai pemwan syau parlok jopi wa aspasius urang ap yapi hatu pinkentan no ya kaspa kapau kaba pidai balio bertalang wan ko Albinus kaburam ru ka jopi ngalalang ver ngale kumno menta em ngadai ban perlat ya utas sios kumai ngan dindat syu yapi kutrai to yarap yang menjok tiau ya kani kacing baro lawan lung utar seses Albinus bila iyo hang ni tas sios di mapi aingo yamani kutrai tas sios ngalawan kenang mempelat yapi yang ini pet no bat nganang dia ngamna ban lai bat pi ngane caka badan kam ban lai balai pendat ya lagi keti kum tu hasadam kublai Albinus ngan saduai baka jengai jong ublai kan job tiao ya kadanu jong pi ngala sutu pira ya kamet ukres dan nek si manura na padang kristan bas tomjur syabangan mani ya utrai bapira hasadam jopi Yeng kloy soba yogi batek manu badan kasakramen bat nga wachat kalayang yeng ngayos ngo manora balawan wow deyu aspasius bat gibrio jongu dei maki kibatumu ban penyap yapi ngalawan kenang man mare ya ban maham yapi ya kania
yang ingin nyapet no kloi wan kloi bat ngah ngam nak ban buat jepi ngade ban pendak bila ka kamram ka bang ade ban le ublehi un saya daya ngah akmi kila poi hajan yang ingin nyapet no kloi balai pim trepan ngalet manga shandu oot sha u quadros ngan mare sha u ban on wan lam bat kisipai ban pelat yapi lawan lu auspicious silvanus batilin chung Pidai ue ko kena piakran ayu bat utu kena ubala pedno namshim lakran ai ruem te pidai ue mapi bapile ayu marwai hakum kani kapor kani kapil subas niyo yangi pila ban tharai ka ba phimon compare yang aku aspasius kumno pitip ya ka kerteng jonga piwan na ngadai utarsisius ukhonjong jener karkas ngadang mut ban lek chayen Henry kikun kiksio jongki nongrom kimjumi na ye marwai klem unong bon bat klem dadan kanu ka jing temu basniu kum hakani kapor ngala ong ye pila ban tharai yang akal ba phimon ngam salya satya khublei sange na tharai udang wan na kawai ka jingle niam kristan umdai lada kalong kum taru nganum kana jing matoy ayu ye kamantoy shibun namar ubapen kenya ka hukum upatsya om shem on syatan bishar batsya yap batpen hun ya kiblai kidiken jongi kumta lada yamiru lalap bamila le kumta ngindon ka hok mantan bishar yamir trai ya rap yang upapli menta juba bet ya kajingeli jongi pet aspasius balai pendat yaki keti hasadam imat uburi ayu re ayu pelat kiti batpen peni meburi ayu lanu ruem nganum ngaban peni kena babenti peni lemne nginle da kabor le ka ba phimon wala da te ban yabru nganum peni em menta latif scam ba uni udai shisha ukristan kata kamut ura yaki jingmaya ki kristan si sendan peni hangi ngamla daneliru kidi na u da kabor penumla namaru blai basisha udan bat nga pelat ikitu kikti jome kotrai wadi no yang yarap Tuloy marat pelat ikikti kando kajing klan jongu syupong no ikikti jong tu ksau kristan pila ban ot lengkai kangaru henai nganum ai lanu ru yakamat ukris yen saya pet lada uta ublei jong me unla ne ban pelat ya me nagikti jongi yo kerdam lentama yo hoi lentem ma u ksau bapo jan ko jisu ko trai jonga yara bianga ma biaki syabas ngilajab onam slam shu ngin sayu I ya kajing maya jong ki kristan aspasius pet kloy kisipai kidang mare sini ringkat ukwadres kloy yangin ya petno lawandung ukwadres albinus bat kisipai Kordet nongshon abrio medan kikti kikizat kisipai kikie ba yakin nadien kau put kila pet lut baro pet kau put pet aku blai pet kumno kila penmong yu yarap yu kuk kenrat ya kiba ulayap kani baro kadai nakadau jonga wat kuslai umpagyap usia bler yangin yara yu hantai hajan uma Tarsesius tu pet dari manga albinus nga ubala syat kelayapi maaf ko Tarsesius maaf yang albinus kilit tangum ban sengret yu nganle kumnia Lawandung sisters Celestius Modest
pile ayu quadrios kalaja ayu Day ukon ra chunga manu balale yu kani Tarsisius Hot day Tarsisius ubalasha sho how aspasius mat ki priyo jamu imat namar ka sacrament baura so mapi Tarsisius hilong umarter paningkong joka sakrament day mga kok pa bakhut ubalalam ka daw jong ka jingyap jamu ngalasat kalayo ka pop jonga ka kraw palat Marganas Wadu jingkermen kajing isnai ublay kalong kabaklem pun wala da day mapi kada jong kajing yap Tarsisius kasnam jugu kan pendesuk yapi badya ublay Pet kok pa bakhut imat ba Tarsisius upli yalaki khmat Tarsisius kilale ben yapi Compare ko kupabukod. Ya uji suru kila leben. Tarsisius maaf yang se Hot. Malak maaf ipi. Syangsuk. Iya yu beli. Pat ka sakrament pat Kakadang-dang ni baroshi tali. Shem. Nga ai biang. Shem. Nga lecha utrai. Tarsisius surat kod mensin baru kila jauh umat. Kani kajing hikai bayo na kani ka drama lingkon. Ibadai ru izat YD jong ka zone 8 ka jongi Kulai shibon father teman-teman akot pat ya iba Dennis Pingrum lada idon hangni subhaban wan lang syakmat bat ngkarpat ru ya isamla crowbok lang marbanyang ibadai volunteer secretary ban wan syakmat ban felicitate nak benta iba Dennis Pingrum Mbak Dennis Lingra Tengin ay kajing takti na kabenta kajong ipa Dennis Lingra. Ngakot ruh ni iba irang ba balang jong ka maulen rei ka balang snong maulen rei subha banwan syakmat irang ba balang jong ka maulen rei. Bangakarpat di Isamla Lur Syai Marbo ibadi Presiden Jong Kanong Ra Paris subha banwan syakmat Ngakarpat ru ya i Secretary Jong ka PPC Nongra Paris subha banwan syakmat Secretary jong ka PPC Nongra Parish Bangakarpat ya isamla IT Minsong General Secretary jong ka Nongra subhaban wan syakmat Tengok hangni idon i
Samla Silvana Nongklau ibadai Assistant Pastoral jongka SACYM Central Body tengah kerpat ya pi subhaban wan chakmat ban sim ni kani kajing ai sobha na kaliang jongi tengah kerpat ru di way naki sister jongki RMDM sister sobha ban wan chakmat indon kajing ai sobha na kaliang jongi ya pi bat na kerpat ya samla Windy Star Karmu Plang sobha ban wan chakmat ban ai kani kajing ai sobha Akhwat ru ye sister Ila Doling Subha ban wan chakmat bat nakarpat ye Samla Wilbert ibadai publicity secretary Subha ban wan chakmat ban ai kajing ai Subha nakabanta jongi ye Ikot is way na sister jong kaseng VSDB na po Magnificent Convent na po Umpling Sobha ban wan chakmat VSDB sister tengah khot yaki sister na po Holy Cross iway na ki Sobha ban wan chakmat Holy Cross sister bat ngakarpat ya i Samla Firstborn Singkli i Social Secretary Sobha ban wan chakmat Akhwat ru ya Father Francisco Sobha ban wan chakmat Father bat ngakarpat ru ya i Samla Serida Nongklau Sobha ban wan chakmat tengah kerpat iway naki ngakarpat i Samla Marsis Merchant Sobha ban wan chakmat ban ai Sobha ya ka jing ai Sobha na kaliang jungi ka Zoom Nakarpat di Father Justin Ru Sobha ban wan chakmat Akhwat di Samla Hopeful Son Sena Sobha ban wan chakmat ban ai Sobha nakabanta i Father Justin Kublai Shibun nakalian education Kumno kata galak banlong. Ngatang galang kenat gala di 4 yosong. Labuan round kecingnya siong lang perkhat lang ngakwa banai kublai ya bhi ki kon samla ki batrai sitom. Bang yo i bakakam gala yat bah. Bat phimde jo ki samla ki ba samla malum mala ma. Ki samla ke bakiren jam hi bala net bah ai kublai ro ramba balang jong balang di nongra ba rising kumjo ro ramba balang jong maulan rei ba gestarlan bagi jing trace tom gini ki artli ke balang jungi ke ba penlong ya kani ka zone convention menta ke ba seiso ke balong successful Kijing tray ki malaya kala buon ke ngam kwa ban yo kerteng kita barokhat hendrei nga susim ye kene kalat ban ai khublei se isin pat ye phi barokhat ki betre sitom khamtam gitu ki betre sitom basamit nongta grong gitu ki ba tre sitom backstage ma gitu kan ki betre sitom ki ba kim yo i phim ju yo i ka dor jongki hendrei de gitu ki betre sitom mil labas ngi ban pelong ye kene ka program ka job mata kasni Tapti kan merokhat mah, ya kena jeng tapti jeng piru kita betul istam le sikim jos ngau, ray, tau beli nangkal kuyakin.
ai komplei ro ya kasnong agajing alam jong ba denis de pengrop lanra balais buni gini ke badan bun kiwe bagajing rap jong ki bat kum ju rek na do kino yalam MLA jong ngam kam de ke propose word of thanks mentan de ngam pin sayos ngo company ya kata ma house name arajar sipau por bangalit retreat iladi sa divine retreat center sa Morinur sa Kerala Kannur de sa Kannur district ayo ito ngadon ang tu kama artayo kumta mo kajing wat jisu so nga rong alasang keleng dari India nilai po Kerala ro nga po ito ngasiam yo way unong rawai upat tabit baban rawai hadiyan ngata ngakli o pikerteng no kerteng u Glen kitu kiba im ma kitu kisnam khnai phau saneng kibalong samla kitu kipor u Glen udai vocalist way ne kinong rawai ba ponam jong ka rock band jong ke India ka bakerteng 13 AD 13 AD dapi ketu ka rock band ketu kam im slam tang ba kapopunam ha ketu kipor ngong itu Glen kumno pipoi sini sa Divine Retreat Center marudai mo nong tem kibut ban nong ruai man kasngi man kamas udai mo nong ruai bit ba kasur wong kumno pipoi ngong yu kumno pipoi sini sa Retreat Center wong agawi kasngi padar ngai kendu ya Kamadel Teresa koong yang Glen I want you to sing for Jesus wong kata kasing ngong Kamadel Teresa ngakwa ay pi banruai na kabanta kapuram jong Jisu huang kajing im jong aga kelap itu pi kajing im gini ki rock band mo kajing im pertai ki bubun kajing im pertai jong ki huang ngakala kajing im jong ban mentang IT kajing im jong banruai man kasni hang ni Divine Retreat Center banruai na kabanta Jisu kukon samla mena baru step hilayos ngau ya kajing itu kana jong Father Paul engkot da kasur ke bajam mat kasur ke basai kini ki program jong barokhat ki babha mo kajing erwai kajing sat jong barokhat ki long ki babha tang khadu kharwai kidai banyalame ngi sau Jesus Christ ka bamut sa kamit bam jong Jisu larang itang syudwai itang syurwai isomsit khana samla midang long tang ki khana samla Kristan ki babha henry nga kwa ai ban long ki khana samla Kristan Catholic ka bumot kabong u Jisu Christ u Christ Jisu u jingkermen jungi bapi ki kon samla pide ban la ban ong u Jisu Christ u dei kajing bam kajing di junga lada kini ki program jengi kano ki tenadro lada kam kring yangi cakap mitbam jong Yesus Kristus uksuit tim namar haga yo karis bukhut kadon kajing kelah kabasisa de hak sakramen jong Yesus Kristus bukhut mangi don sisa kata ka real transformation real conversion tekukon samla tu ai bakani ki program jong pi kat banang ya ki por ublay nang kerku kedo iki kam ki jam jopi bat sesien ngai ku play pi barokhat ki bala tresitom med labasngi ban pelong ya kani ke program ka bajom da kasngi ku play sibon Father Theophilus Sotun CSC na badai ki continue pi Pitak kat kum ka jingtho ha ka kitab Genesis nang nang ka ba
ya gajing yakren ublei badu Moses ha ulum Sinai bat gajing ai ya ki shifau tali ki hukum ublei la shim na kitab Exodus lenong ba arpo ibe kanyo. Kana syapang udabit badu Golian Lashim naga kita peningkong jong Samuel lenong bakat nyo dekat ke basau pusan hadu saupun nyo. Yau Samson bat Dalila lasat naga kitab nong pisah lenong bahenriu dekat besau hado arpuway. Kababa yadi bat kajing penyap yo Yohanes Pembaptis lasat na gospel kat kumu Matius nang bakat sau dekat beiwe dukat ar.
And now the groom's vows. My darling, I've wanted you as my wife since you were 10. I've thought about this moment and this day about 1,000 times.
Kublai Jisu, ni sengongu imige Jisu, ni aingu imige Jisu. Agni kapur ni aingu yublay ba ukod yang abani pi kam tamen pi kon samla jong gani gazon ba piniwan bani lumlang hagani kapur. Katim ka ba dan hang ni kadai ba shim na city police kinong shau Timotheus kalong meningkong dapat meningkong kabong kumno. Ukres Jisu ulang ke jingkermen jongi. Dai, ngibun kena samlapat kelaya. Nomor belai ukres Jisu 4 dai jingkermen. Ma nama dani nang ni kan sakot dai kejingmen di sakramen. Ma kejingmen yu Jisu haka sakramen. Ngako balong yapi pingai cisha nem bo Jisu dai sakka jingkermen nam ta jongpi. Hoi, kitu kiba ne khlat samlapat belipat kia dikia. Lalu Jisu dai ka jingkermen nam ta jongpi. Ma
Lalu pipet ya kejengim kejongi pun sin yang Jisu deh kejengkemen. Many of you God is good all the time. Dan yo kampat ngilek kumno kisamna dan kibong bertidrak semua bom yo kam. It's really ngako ban keren mo yang negatif negatif kalau ka por mo nganum simtan ka por nabar ngangai lada pipet mo kapor ngatrai kala akhirat ba ti saubeji jesa kibu lai beji bangin keren i menta kala dei sauduna ngako ban penkot lakum nukum no sau spo sau sisteng bat ka adoration amagam ko ban penjenjare pi hangni namang ngatek kusun beneng kala akhirat mo yo kajaga berpilit nangi pin yetu kana bahai nga pinong tu uba albat bobunia bah mo nila ko ban penkot no andre kan penkot Tisama be ida ngakwa ban beteng ni ke jingkran ban senang ni ke jingkran ke jonga ada kani ke quotation ka bang yo menun ke singi ka bang kumni no way uri ukraw no way uri wakering Glenn Lori bang kumni Christianity confronts the arrogance of modern man who believes he can save himself. Uni Glenn Lori ude economist but cultural critic boong 16 ban biang ike ka bang ong mo wong Christianity confronts the arrogance of modern man who believes he can save himself. Kenyang Kristan kele banele persya ia kata rukam perkat kabaong ba ubliu ula ban penem daladi ladi bersama beida. Aku ban kali pergi kena samla gini kapor. Pengen cisha ne mo Jisu ula ban penem pi. Pingat cisha ne makipor jaga jingdu jingkerman na jingim ke jongpi ujisun long ke jingkerman na bla jongpi haba phim yo kam yo jam pikerman bau trai le maga jingtrai sitam ke jongpi unlong ke jingkerman na mata jongpi haba pia ke jinge jaga jingim ke jongpi atau pingat cisha ne mau jisu long ke jingkerman na mata jongpi balengong ke ni namar ngait scam katnu ki pergi delegate na kamta ke convention jongpi si thoding bat si sajai She's backward. But hatu ki samla nagini ki samtali ki parish ki mana nagini ki zone ki dontang she's backward ne. Ane piong kum no Jisu long ke jingkermen nagamata jongi. Samla bidang ngakwa banong lalau Jisu dai ki jingkermen nagamata jongpi pinamuan dang madagasni. Namang ngait skambun ki samla madagasni piwan nagamata jam session. Banya syahat banya kemen. Ane kanungut na pi shisha piwan nama pi kwa bani kenduk yu Jisu haga jengim ke jongpi kanungut na pi kisam na piwan haga ni ke jaka omtang banwan bani kenduk samla hene banwan bani important namar ngangit kapor mo kala lingkot siapa palat tagadang mo kwa banong ibiru ki para samla ngakentu yi piki samla ba ide. Be clear about your goals when you have a convention. Pilihan tip ke ikathong joko di convention. Namar bende yang nang ong Imam Martin ngaiwan lang Imam Martin ngong hoy bunsin hapo balang hapalong di cultural program hapalong di drama skit hapo ke Bible nama bunsin ngim jupuli Bible mene play i ke drama hangi piklet no pat samna bi ite mangaban ma pi bunsin ngile drama baru Jisu ke jingim ke jongi yang God is good all the time, but the reality is God is good for us only sometime, not all the time. Kani jing shisha ke reality hagani ka jok ko menta ninga kwa ban peni pi ko ke reality, and the reality is Jisu uyap shisha naga menta jongpi pitep ne ma kapor bo Jisu uyap halor ke ding khana wat kani ka jan ka baka ke sengkai ka jok kamdon setia kusam labi de Jisu usha lingkut uyap lingkut nagamanta jongpi pa jonga ane buling iki samna ngakwa badong kituru ki belayat nagini ke jaka lagang impenkut ya ke jingim ke jongi dau Jisu kamendoi satia long lenoi kini ke jingwan ke jongpi syak kini ke convention lada pimuan ban mani yau Jisu haga sakramen bakut namar bunsim ngisu kwa tangnya ke jingken ter hadirin ke convention ke jam session. Nanti kena bun habang gila matu ya gijikerku ada ngilet pai ngisyokan ter biang dan Jisu nanti gila poi sih dan Jisu dengan gila poi sih jaga puli kejongi dan Jisu sih jaga tray kejongi usam labi deh tungin wan kat ki badan menta hak ni jaga
nginwan ban mani yu jisu hapadeng jong ni gijing kriap to pen sa ya le di ko samla ba ide ha gijing im gijong pi om tang menda gasngi ai ba menda gasngi kan gijing sedang jong kata gijing sa ka bakin jamen sim ko samla ba ide bagi por ba pidu jingkerman ha gijing im gijong pi pen saat kada di om dagi jing soba jaga di kepertai hendai dagi jing su dagi jing saat ke bawan no mensi maput dagi jing im kajang pi menegi le ruai ke tu jing ruai ke baong walking in the light tungin nyai dagi jing syai ngasi sosi ba tu jing ruai ke ba arpan ngi kolong viral ba kan gi por convention hey ho samna mo nya thap lagi kiti don mention em chong jisu tu jing ruai kadang serta ku bijir wang nyale kum no dei dadap convention nyale kum no nnya di kia biang nyale kum no nyale auria biang nyale kum no ngin back blue flame biang dadap ka convention and dengan ong if convention kedege haktin paring ki ong it is an agreement a group of people come together and they agree kakan hun kawan bat ke menjur lang ngakwa ban kili phi samla be ide ke ke jing menjur ke jong phi hakani ka convention aba piawan ko ni hatu phi menjur shisha lalu ko don lalu ko mensim po jisu ude shisha ke jing kermen ke jong phi ne pencio menjur tang haga ketien ko mangahong ngilek drama haga jing ke jong ibadah jisu samla be ide ngakan tu ye phi mo ngang sosi teng-teng ila jong mo bangala rangba menta dengan aingu kawi ublei kuta enga hagapor bangarang samla kumopi Islam arjan yu Islam ba kong santam ga jing im ko jonga habang ngendu ublei ka sin ka baningkong habo umroy retreat center ngalalong katlik bun Islam ngali micho nga suhok ba ngali puli padar ngalalay puli po generate ngasa angtay arsnam tang arsnam no syaben ho nabar ki padar ki ong dudon hang ni kini ka jaka ha ka jaka bagan ong beneng kan salong kan tujok ki be no nga na po junerian ngalaya pat ka patay ban ngong ki pingas ko sarong ba ngalong katolik kadi sarong ka jong ako antik kum balong ki parisi habang ale kumar ka jing ko jong ada don ki parlo ki bong bali bali akum to maju patay start mame ngalay puli padar menjiwa ka jing sarong ya kata ka jing puli padar ka jong ada usnim bat ngayat kunta ke jingin ko janga ngasulong Catholic tangkanam sultan kakam Monday hadu Saturday ngadikian Monday hadu Saturday ngabit blue flame ndai tangkas ni Sunday kabang ngalet ban pidiang Yesu ngalit pla om namar ba ngasusi pala ka jingin ko janga bang lapin susi yo Yesu ngalit pla namar balay ngakwa banit pidiang namar gali ranyo imei ong kumno kipara ki ong kum kin ong kumno lada kim yu iya na bangalit pidiang hakapor mas ngala jukan mang si itu kani keleng-keleng program ko jonga ngam ju so ye habang tap jikan showru daga kti ke basura kat kri ke bateliru babara ngam don pisa ban gaget don bun ki kena samlaru ai nei sang po tap jikan show chipo kim so ye bat ki ong pat ujisu ke jikarmen jonga One convention na naladep saleti kiat saleti sini satai. Beneng i hang tay dan kikna sama bagi kermen palat kikmen palat uji sulong ke jing kermen na kabata jongki ki let pat ki pen kermen ya ladi dong sikret. Na jaga da pindah pet bunsin ke jing kermen jongi kaman si sha do play kawan na kapertai sama ni ida. Nganum keren jerong tran namal mo ngakwa bagi nyahat no sa jing meni sakramen. Mo kenapa bahagia dengan jingmani sakramen nginwan si syabat in mani bagi orang putra ngadi usam na batran ngadi kasam na kebatran nengawan hang di ko kenra namar ngaso tu ke jingin ko janga ngadon kami mi bang long si sya ke jingkermen ha ke jingin ko janga ngadon kami mi habang awat kam wajam kum usam na kum kesam na nganum le ko kenra ko balik kiwai ai bisa paya kran politician dengan tim ngantre trai sitom ko kenra badar ke jing trai sitom ko janga bat ke jingker ku ko jongi ngan yo ke kam ke jam ke jingin ko janga madon ki kena samla yo kam daga bak ai bisa yo kam daga baya keren emily keren minister sapelong pat kajing yeseng hi kajing yeseng aimu samla ba ide wan nong le konta teng don ki kena samla ki jing ku ko wan uksu ta ki ong pat yo nau play samla ba ide soba ai si sha bu ji su nong kajing kerman ha kajing im kajong pi
shisha bu jisu no ke jikermen ke jompi hagani ke jingmen di sakramen ke jingmen jisu ke sakramen tungin wan shisha bu genong tera jisu yarap se nga long se kan ra ke jikermen na ka menta jonga ngaduai ba mo phiki samla hangi pinuan jikermen om na ka barthei om nu drugs om na ka kian om na ka sex om na ka pornography ni pinuan tang no jisu shisha ya ke jikermen ha ke jingim ke jompi ko samla bi da ni duai Masya Allah ngin rung, tu ngin penkre iladi, egi do no kemen sim kijong. Agar pa di fikir nongelam, mo, ada ngila ngin rung no siya kajing ngin penkre no iya kaniga. Jing meni kijong iyo jisu ke sakramen, pat nang tapan, hagani ke sakramen hingi kermen, pangi doai bo jisu ulkta ingi iwe pewe. Ngiro imi ke jisu, ngi skomu imi ke jisu, ngi kermen imi ke jisu, kublai shibul ke jisu, kublai shibul ke jisu. Nga kemen adu minta keskiru pengadal lang mo I kurim jongaru beri kun jongar Haleluya 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 Jisua Jisua Snungu managapo Kabura mukba baraukun baramansim bakun Eniro berin snungu managapo Kabura mukba baraukun baramansim bakun Samla beide kan nogidap na kajing snungu kajang iyo blay. Bagi negapor udan batngi, ublay jagi blay baro usiem jagi siem baro, utray jagi tray baro udan hangni ako kaduan menta, uwan berpenrut ya nadi hagadur jong ni ukpu, namar bawit palat yang abadi piku samla beide. Duginwan, ginpendam ya nadi. Iniro yu blay na dugadano na dugumensim ke jongi. Iniro yu jisu na mat mangabar mapikat no siyang ikmen. Baudon bat ni siya hagani kapur. Hagadur jong ukpu. Bau penrit yala di kemen kupara kusamla bide. Baudon bat pi bat nga hagani kapur. Ula iya ka beneng na marbuk kemen palang anu kata-kata pandan bat nga bat pi. Uwan siya gani kapusla partay. Om banwan ban enjoy, Henry banwan kusama beide, ban sya sitom, ban yak halor gading pena, kenamba ublay unla ban penit. Ngaya roy yami ngasungu yami, ngasmungu yami ngapenagurong, ngapenang gurong ya keteng jomi, ya keteng jomi. Jisu, Jisu. Jisu,
kendra jonga Jisu belum mulai jonga ngayaro yami ngasumu yami ngapendan buram ya geteng jongmi ngayaro yami ngasumu yami ngapendan buram ya geteng jongmi Jisu Melang mulai jonga Jisu Melang musim jonga Jisu Melang jikmen jonga Jisu Melang mulai jonga Jisu melang mulai jonga Jisu melang musim jonga Jisu melang mulai jonga Jisu melang musim jonga Jisu melang mulai jonga Jisu melang musim jonga Halaga jonga mensin bersama Nabi Ida Kumangilaong naging kajingruan kau Jisu melang musim jonga Tungin aina sisabog terang kendra jongi ulang usim ulang mau kecikermen nagamenta jongi ulang mau belai nagamenta jongi ulang mau kabor nagamenta jongpi kiknak samla baba pimat kejing kejing pensyoi kejing tenjo kebalik pan penduk jikermen ya pi bapinum pai ku samla beide syang jikermen kabawan nagapertai Henry Pinpai ku samna beide Syau Jisu balong kejikermen nagamanta jompi ku samna beide Agili ka potongin panma Bruno Blay yasin Badan ki binta jo kejingim kejongi Agabangim simla ayla Mamuun ng kejikermen nagamanta jongi Inwan syau baginong kutra dan mun ki kep kejingim kejonga Agabangam sim Laila kami sisa ko kenra Babelang sisa kejikermen kejingim kejonga Kasi don kipor pergi kep Galawat penban lagi jisu haja kini keputai Banlong kejikermen penban Galawat kiki brio banlong jikermen na kejingim kejonga Galawan ni usamla ni kasamla kejingim kejonga ko kenra Haga jaga memimen ng kejikermen Uni usana ni kasana penban ulang kejikermen nagamanta jonga Haga jaga bangan bu yami hakmat Kabu penban igi beriyo hakmat Bat yami syadin ko kenra Ko try gani kapor na juay Bangapan maap nami Baga jingim ka jonga ko kenra Ngalayay-lay nami Badai na tagadaw ko kenra Bunsi nagajingim ka jonga ngadu jikermen Namarangat persyang ko kenra Ban pinim om dami Ya kajingim ka jonga Henry na kabur Ladihi ko kenra Ngakam siya ya ladi Ngakam siya Ya kaspa kapaw Ngakam siya Ya kibriyo kibakraw kibatri Panigabang siya Ya mi ka Jisu Kadangawan na gani ka po Pagkakarpaan Pamanmahap yang aku kenra Namal pangalayat-layat kami Pagkakantay niya mi ko kenra Balong kejikermen Nagamanta Agli-gini por ngini siyang Nagalinti bileng ka nabar jing shispa Kanda ko sa Nagalinti bileng ka nabar shispa Kanda ko sa Nginirway tang ardakot Kadakot ka ba Pat ka balay Pat ay bagini jing ruay kat bang ngini ngirway
kalong kajingrai ang banginuan siya Jisu gini kapo banginaw nga belay kumapya nga mabunsi ni kajingin kajong nga ngam siyang nablaay lahat yung may bagalong kajingkermen nagbanta siya nga Tupusan niya pagaway ka kantin kapapila ruay mentan. Pusan niya pagaway ka kantin ay pagkanigal ng kajing duway agadono kaminsin ka jopi. Ay pagkanigal kajing ruay kapapila ruay kanlong siya kung kajing duway kamadjong Jisu ka po. Pagkong magilaruay ngomlong babit siya may kutray panwan. Sisya ko blay ngamlong sisya babit panwan siya may kutanra. Pagmensim jo nga kadap na po kasan. Sisya ko men ko para ko samla beide kadonur ka jo nga pa jong pi. Desi kadap tang na kapok na kasang sunat. Nadagdang iwan siya utray ban map na po. Pagmanong ko try ko umpol yubas ngam jong mi nangawat kang ko Jisu bayi. Try gani kapor ngawan siya. Pangawan ko kenrapan ong Bumi ko kenrat melong Tang mami kecing kemen na kecingin kejaman Tang mami ko kenrat melong Kecing kermen na kecingin kejaman Tang mami ko kenrat melong Kecing sup na kecingin kejaman Usam labi dia kini kapor siya penginwai kini kecing rai Daitang mami Tengin wan kemat jong Jisu ban pan map shwa na u da kejing duai kejing sosi kejongi bangit duai kejing sosi ban pan map na Jisu nagban takilan kejongi pa magali ko po tungin duai kejing sosi ban panong Jisu map ya kan namal kipop kisang kilan kejong apa
Ko blay ko kenderaan jonga. Aku selain dari bedono. Babunsin ngalapin susi ini. Bababai babalontam. Ya bangan i nalor ki ai baro. Nganisi kapok. Pagala ko jimot. Berpendek no nakajingim. Patpanu pensusi syu yame. Kusam labi ide kini kapur. Kat bangidang ruai kini kijing ruai ditang mami. Tungin puson iya kini kekentin. Kebangi kerut dua iya kini kapur. Kebangi ruai kini kapur. Bagin ong yung Jisu banan hang ni mentabat ngi. Deitang mami ku Jisu balong kejing kermen na kabenta jonga. Deitang mami ku Jisu balong kejing kemen na kabenta jonga. Usamla ubayang hang ni akan kapur. Berkasamla kabayang hang ni akan kapur ke Jisu. Samlabi ida ngaku ai hikir pang ngil kapur. Tungi dia buat lang berat likiti ke jongi ke syedam ke jongi. Pikir pang nginong yung Jisu ngil kapur. Ko try to kta yang ngil kedok nur ke jonga. Kta ko kenderaan bagi ni kedok nur jonga. Kendap tang dak kecik kemen ke jongi. Kendap tang dak kecik kermen ke jongi.
kan datang dari jing iet ke jomi, kan datang dari jing sup ke jomi. Kenapa nganu macio niki wei pat kijaka aku kenra ke jing kemen, ke jing sup, ke jing kermen. Haga jing im ke jong aku jisu be ide. Togine kabre laki kemat ke jongi ku samna be ide. Patkan banginang roa nang ni, bangini roa nang. Abangi om deitang bangi. Togine om sisana do kada nut ke jongi. Pa jisu deitang mami ke jing kemen, haga jing im ke jonga. Tang mami ke jing sup ke jing im ke jonga. Tang mami ko kenra. Beda ke jing kemen, haga jing im ke jonga. Shisha aku belai datang mami. Datang mami. Jingkir menjonga, jingkir menjonga. Saya singgah nginam datang mami. Datang mami, datang mami. Jingkir menjonga, jingkir menjonga. Milong, milong. Jingkir menjonga, jingkir menjonga. Milong, milong. Nompenim, nompenim jonga. Milong, milong. Kajing sok. Kaji sejona dengan cakri tangya dengan cakri tangya dengan cakri tangya dengan mani shani tangya dengan mani tangya dengan Jangan lalu kerja berbensin kusam lalu ide. Doa ibu Jisu sisa ulong kejikan main lalu bantah joki. Jisu ulong kejing kemen, kejing sup, kejing biang lot na dong syadong. Hagejing im kejoki kusam lalu ide. Ngkerban kumensim bakui banwan berbenslay ini. Kenang bau Jisu sisa ulong kabor kejing kemen, kejing kermen na kejing im kejing. Tuhan mensimbaku, Tuhan mensimbaku. Ngadon nak majong. Benam de bocong bilang kau umbahe umpoli banjuna nang pentingan batang ai bud nang pentingan batang ai bud sencari yang itra Tuhan mensimbaku. Ngadon nak macong, ngadon kak macong mi. Hendak ke bocong, hendak ke bocong.
Ialah di mensim bakun Penpendap yang iway piway ke kapur Wala bakamet kakriat Inailah bagaji syabhem jom mensim bakun Kan pendap yang i Katungin wan negani kapur ban mani Yaw jisu nang penin majongi Nadu ka dono nadu ka mensim kajongi Inailah Bakabur ka jom mensim kan terikam hangi Banginailah bagin mani siya yung Jisu Naduga daw noon, naduga mensin kajami Nginroay ka ni kajang tu mani yung try ko mensin jama Mani kerteng jama Tu mani yautra mensin jama Mani kerteng jamu Mani kerteng jamu Tu mani utra Tu mani utra Ku mensi Mani kerteng jamu Mani kerteng jamu Saya simpan tu mani utra Tu mani Mani kerteng jamu Mani kerteng jamu Tu mani utra Tu mani utra Ku mensi Mani kerteng jamu 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 Na mani yami Na gai yami Jisu ko blay jonga Jisu ko blay jonga Jisu kolok jonga Jisu kolok jonga Haki jinge jonga Haki jinge jonga Haji gile jonga Haji nyale jonga Gedang bat ngaku terang Midon bat ngaku terang Jinge memingai Jinge memingai Namani yami Namani yami Nangai yami Jisu ko blay Jisu ko blay jonga Jisu ko lok jonga Jisu ko lok jonga Jisu ko blay jonga Jisu ko blay jonga Jisu ko lok jonga Ni pendamila ke jang kecing yang kesam labi ite Ni pendamila di nadu ka donu nadu ka mensim ke jawi Ni pendam iki donu di ka mensim ke jawi Ni pendam iki ying kisam ke jawi jawi di ka zon e baro ko me Ni pendam lo ya baro ki paris ki badan hage di ka zon Ni pendam ya baro ki konsam la wat lalaki don ke bamshim la poy ke di ka smiru Ni pendam begitu kisam la ru let sige balik thai no sige ying kisam ke jongki Ni pendam yela dia ke gapo
Asyo mangingin pediang igi jengker kunaw Jisu. Ngin kerpayo try. Bakat banga pingin ang maniu dagan igi jengker tungin dan ngin yang mani. Ngin mani ban ngin ayla siya. Bakat jeng mani belai ke jongi. Hagan igi sengi kanung day tang kejing sedang lani kejing kut. Hendai kan di kejing sedang jong kejing em bebatma jong pikun samla jong igi gasur. Banani syakmat pinang lebah syusyu kejing em kejong pi. Hakejing ede kejong pi padu blai. Hakejing ede kejong pi pat kabalang. Hakejing ede kejong pi pat keemnang salang. Hakatrai kakta kejong pi. Hakabala kesengi kejong pi. Hakapuli keputi kejong pi. Pinang lebah syusyu kasamla be ede hakejing em kejong pi. Tongin haiti lagi ni kejing rai tongin dem ngin ya mani. Nginai kamu kadam kejing mani kejong iyo play. Nak lagi ni kelaiski kebagi konsamla kelayo panya lumlang akan dikaparish. Bangin mani yo Jisu bagi nang ablay takan ra. Dalam simti sisyo igi konsamla. Banado akan dikakelmat ginalong sisyo kisamla. Kibalik pa siya kisam kejongi. Dakajing kemen kebangimat nakani kaduan dupat. Habakakti kejong ikan kene sengi iwe piwe kene kapor banker ku kado yang iku Jisu bayi. Tungin dengi ya mane akasa kramen ku